Shabelela ishabelelo 57. Ishabelelo 57. Nkosi usekhona bebanga. Amen. Sifuna indlela sifuna indlela
incwadi kaJeremiya 6. Incwadi kaJeremiya 6 from verse 16 kuya ku 19. Usho kanje uJehova uthi, yimani ezindleleni nibone, nibuze imikhondo yasendulo, ukuthi iphi indlela enhle nihambe ngayo. Niyakufumana ukuphumula kwemiphefumulo yenu, kepha bathi asikuhamba ngayo. Ngase ngibeka abalindi phezu kwenu, ngithi qaphelani ukukhala kwecilongo, kepha bathi asikuqaphela. Ngalokho zwanini ninazizwe, wazi wena mhlaba, ukuthi intoni ephakathi kwabo. Yizwa wena mhlaba ukuthi bheka, ngiyakwehlisela okubi phezu kwalaba bantu, izithelo zemicabango yabo, ngokuba abaqaphelanga amazwi ami, nomthetho wami bawulahlile. Amen. Njengoba silapha size uNkulunkulu, njengoba silapha size uNkulunkulu, njengoba silapha sizokhonza uNkulunkulu, njengoba silapha siyamthanda uNkulunkulu kakhulu ngokucabanga kwethu. Kodwa into esibhekene nayo ukuthi asazi ukuthi uNkulunkulu ukhonzwa kanjani. Abanye abantu bayathanda ukukhonza uNkulunkulu, kodwa abazi ukuthi uNkulunkulu ukhonzwa kanjani. Abazi ukuthi yini okufanele uyenze ukuze ujabulise uNkulunkulu. Yini okufanele uyenze ukuze uhambe ngendlela kaNkulunkulu. Njengoba silapha-ke, ziningi izinto esizizele. Okokuqala, size ukuthi sizofunda ngoNkulunkulu. Sizofunda ngoNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ukhonzwa kanjani. Yini okufanele ukuthi siyenze uma sifuna uNkulunkulu abe seduze. Sizofunda ukufunda ukuthi wenza kanjani ukuthi ube umntwana wasezulwini. Uyayenzeni ukuthi wenze ukuthi uhlale nabangcwele. Usho kanjalo uShembe uthi ngiyojabula uma sengihleli nabangcwele, sengicambalele nabangcwele. Ukuhlala nabangcwele uthi mawuhamba lapha uya ezulwini uyohlala nabangcwele, akusiyona into elula, into elikhulu, kodwa sizoyifunda. Ngoba kukhona ukuthandwa uNkulunkulu, kodwa noma uNkulunkulu esekuthanda, akavele nje uNkulunkulu akuthande kodwa ungayenzi wena intando yakhe. Noma uNkulunkulu ekuthanda, kodwa uma ungayenzi intando yakhe uyakushiya. Ngelinye ilanga ubaba ilanga wayekhuluma ngoSamson. Le ndaba kaSamsoni yangihlupha ngenkathi ubaba ilanga ekhuluma ngayo. Uthi-ke ubaba ilanga, uSamsoni kwakuwumuntu wasezulwini, noma ezozalwa kwathunyelwa ingilosi kunina engakamzali, engakamkhuleli ukumkhulela. Wathi uzozala umuntu wasezulwini, uzozala umuntu ongafani nabantu.
ngakho ke kusukela manje ziphathe kahle. Ungabe sasihlanganisa notshwala noma newayini. Ungasihlanganisi nento engcolile. Ngoba uzozala umuntu wasezulwini. Umuntu ongafani nabantu. Lo muntu uyobe enamandla angakaze bekhona emhlabeni. Enamandla angakho umuntu obuye ebe nawo. Lo muntu umlethe lapha uNkulunkulu umlethele ukuthi ngaye ninqobe amaFilisti ngalona. Ithi-ke inkosi yasephakameni uSamsoni kwakuwumuntu wasezulwini. Akakho futhi umuntu emhlabeni owakwafana noSamsoni. Wayese uNkulunkulu echaza ukuthi lo muntu lona uzokwehla nomoya wasezulwini. uNkulunkulu uyohlala kuye ngaso sonke isikhathi. Uyohlala nomoya wasezulwini. Umoya kaNkulunkulu uhlale kuye. Lo muntu angeke azigunde izinwele zakhe. Ngakho ke lo mntwana ozozalwa ungamgundi. Ngoba lapha ekhanda lakhe kuhlela uNkulunkulu. Ngiyengazi ukuthi abantu abakholiwe kuye kwenziweni ukuthi bebe nesibindi sokuphuca amakhanda abo. Noma bayaye becabange ukuthi uSamsoni kuphela uNkulunkulu ohlala ekhanda lakhe. Kanti cha kunjalo. uNkulunkulu uma uzomsondeza eduze kwakho kufanele ukuthi ugcine ikhanda lakho lingasusiwe ingane zakho. Uma uNkulunkulu ufuna ukuthi esonde eduze kwakho kufanele ukuthi ugcine intshebe yakho ingasusiwe. Noma abantu basemhlabeni bengazama kanjani ukuthi bekushintshe lokho. Kodwa ngoba umthetho kaNkulunkulu, uthando lukaNkulunkulu, angeke bekwazi ukushintsha. Angeke bekwazi ukushintsha ukuthi uNkulunkulu uhlala ey'nweleni zomuntu. Angeke bekwazi ukushintsha ukuthi uNkulunkulu uhlala entshebeni yomuntu. Angeke bekwazi ukushintsha. Noma uSathane engasebenza kanjani egcine namadoda amadala abona sephuca amakhanda. Noma abafundisi sebephuca amakhanda. Kodwa bakwazi ukuthi bayisihogweni. Ngoba ababatshela abantu iqiniso lasezulwini. Uthi-ke uShembe lapha uNkulunkulu akaletha abantu abakhethiweyo ukuba behola abaningi bebase kumhlali neziyoni. Ibalekile ke leyo ndaba yokuthi sihambise abantu kumhlali neziyoni. Sihambise abantu kumhlali neziyoni. Sibafundise indlela kaNkulunkulu. Ngelinye ilanga ingilosi ekhuluma nathi ithi ningazigundi izinwele. Nisigcine izinwele zenu. Ngoba ezulwini izinwele ziyathandwa. uNkulunkulu izinwele uyayithanda. uNkulunkulu uyayithanda imvelo. uNkulunkulu uyayithanda imvelo. Angazi ukuthi abantu abathanda imvelo bangakanani, kodwa mina ngangazi ingakafiki ingilosi ukuthi kanti uNkulunkulu uyayithanda imvelo. Kodwa esikhathini esiningi
ngangithi ma noma ngisedrobheni ngingathanda sengathi ngake ngihambe nje ngibe semakhaya, ngibe seyintabeni, ngibone izihlahla, ngibone utshani, ngibone amanzi, yonke lento imvelo nje ngiyathanda ukuthi ngihlale endaweni enemvelo. Kodwa yathi mayisifika ingilosi yasitshela ukuthi uNkulunkulu uyayithanda imvelo. uNkulunkulu uyayithanda imvelo. Ningixolele ngokuthi ngiphuza amanzi, ngiwumuntu ophethwe ngisho. uNkulunkulu uyayithanda imvelo. Manje ngikhuluma ngoSamson, ngikhuluma ngokuthi noma ungavela ezulwini kodwa uma ngabe ungahambi ngendlela kaNkulunkulu akushoyo. uSamsoni wayevela ezulwini, kwafika ingilosi yafike yatshela unina engakazalwa, yathi gcina ubungcwele ngoba la esiswini sakho kuzohlala umuntu ongcwele, kuzohlala umuntu, umoya kaNkulunkulu ozobe uhleli kuye. Nangempela uSamsoni wazalwa, unina wamkhulisa ngendlela ingilosi emtshele ngayo, amkhulisa ngendlela uNkulunkulu amtshele ngayo. Wangaphuza utshwala unina, waze wakhulela, wamzala lo mntwana wangagunda, waze wakhula. Uthi-ke ubaba uma ekhuluma ngoSamsoni, kodwa lo mfana wayenekhanjana eliluhlaza engalaleli. Ngikhulumelani lokhu? Ngikhuluma ngoba abantu bayabecabanga ukuthi njengoba ngiphambi kwenu nje ngikhethiwe nguNkulunkulu, uma ngabe ngenza into ephambene noNkulunkulu, uNkulunkulu angiyeka. Nokuthi njengoba sikhethiwe nje sesine privilege yokwenza isono. There is no privilege in sinning. There is no exception in sinning. Whether we are a chosen person of God, God expects you to do what He wants you to do. There is no exception in sin. A sin is a sin. Uma yenziwa umuntu noma uvela ezulwini iba yisono. Ngikhuluma-ke ngendaba ukuthi uthi ubaba uSamsoni wayenekhanda eliluhlaza. Kwathi ngokukhulu kwakhe ngamandla akhe wayeseyibona eseyisono. Zamthanda intombi zamaFilisti. uSamsoni wayengayiso isikole, wayefana nami nje, wayengathweni indawo, kodwa wayenamandla asezulwini, wayenamandla asezulwini, wayengasona isikole, wayenamandla asezulwini. Uma ethi kwenzeka, yona nibone lapha kumafilimu aseNigeria. So uSamson wayinto enjalo, wayekwazi ukuthi ngomhlathi wembongolo ebulale izinkulungwane zabantu. And it's very clear ukuthi practically that is impossible. But because the strength was spiritual, he was able to do all that. Ukuthi ngomhlathi wembongolo ebulale bonke abantu. Kodwa ngalamandla akhe uma ubaba Ilanga ekhuluma, uyaye ethi ubaba Ilanga wayecabanga ukuthi ngamandla akhe, engacabanga ukuthi ngamandla kaNkulunkulu. Wayecabanga ukuthi amandla akhe. Baningi abantu ababethi uma benza izinto, kakhulukazi abangamakholwa, bese becabanga ukuthi lamandla ngawabo.
abanye ethi fire bephatha amabhayibheli fire umuntu eze ekhukhumala idemoni ubone ukuthi lo muntu lona usesebenzisa amandla akhe. Usebenzisa amandla akhe, hayi amandla kaNkulunkulu. Ikhona-ke lapha kuleli bandla ubaba wenqaba ukuthi uma sithandazela abantu sibabhule kakhulu. Kufanele nje ubeke ingubo ngoba uthi ubaba ilanga amandla okuphilisa akusiwona amandla akho, ngamandla kaNkulunkulu. Ikhona ngekho isidingo sokuthi manje ngikuphilisa ngikubambe ngikwenze yonke into ngoba I'm not doing that through my strength or through my power. No, it's a spiritual power, and spiritual power is not a physical power. Uma ngine spiritual power ngingama lapha isimangaliso sayibona thina indaba isimangaliso sikababa ilanga. Ubaba ilanga uma wayithandazela abantu kwakuye ukuthi abantu begcwale endlini yesonto njengoba industry yasePhakameni yesonto inkulu. Mase kumenyezelwe ukuthi ntambama kuzoba neziguli noma ngasikhathini ngoba iguli zayimenyezelwe ngasikhathini noma ngabe yisonto noma ngabe partner insuku noma kusebusuku zazimenyezelwe. Manje sekufike ingilosi ngoba ngokwala ePhakameni kuyafike ingilosi ezophilisa abantu, kodwa ingilosi ihlala kumholi. Wathi ubaba ilanga sebehlela abantu endlini yesonto, uma eza engakangeni endlini yeyiguli bese eqala amadimoni eqala amadimoni ekhulume ebaleke singakamboni thina ubaba ukuthi usesikuphi, kodwa ezwe eseza ukuthi iwona ayayisitshele ukuthi nangu Shembe sasha umlilo nangu Shembe sasha umlilo engekho. Wathi ma engena endlini ethule ethi du ekhala amadimoni umanje ephefumula kuvele kukhale wonke amadimoni ewe phansi kube yileyanto kusetshenzwe nje ukuthi kubanjwe amadimoni engabaleki. Kwakuba abantu bonke beme emnyango bebheke ukuthi amadimoni engabaleki. Ngisho ngabe kusesontweni enkonzweni uma kwakungena ubaba kwakusuka amadimoni uthole abantu bemi lapha bebheke nje ukuthi amadimoni engabaleki, kodwa kwaphela lokho. Ngagcina ukubona ngobaba ilanga ngakubona hayi ukuthi ngikhuluma into engangiyitshelwa ngomama, ngikhuluma into engangiyibona yenzeka kimi. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga kwakusemzinkosi kwakunendoda eyikhala idimoni. Ngabe ngiyibona indoda ikhala idimoni, kodwa leyo ndoda ayikhala idimoni. Noma ngabe kusesontweni khali kwakuseyimfana nje onganganambo sinakho noma ngaphezulu noma ngaphezulu. Lo mfana ekhala idimoni wayesethi ubaba enikela nje wathi akalanda lo mfana. Wayese uyalanda lo mfana. Wayesethi akahlale lapha eduze kwakhe. Wahlala lapha lo mfana eduze kwakhe. Wayesethi ngakulandwe induku yakhe walking stick. Walanda lo walking stick. Wafika uthatha lo walking stick wawubeka kulo mfana. Wathi maye ubeka lo walking stick wakhala ngenkathi ekhala ubaba uyanikelisa kanendaba. Kodwa isimangaliso wayengakwazi ukuthatha lo mfana lo walking stick usosokile. Kodwa wakhala kukhuluma idimoni. Lakhuluma idimoni laze labaleka laphuma sikulayini silokuza abantu benikela.
ubaba ilanga ke waye sasihambe nje siyohlala kuye hayi ukuthi sonke sasiyonikela wawunikela unikele kusuhlala la eduze baba sijabulela ukumbuka nje sonke sisinikele umuntu ehlala eduze kwakhe sijabulela ukumbuka siyobona imangaliso zenziwa uNkulunkulu wasekhaya angisho ukuthi ubaba waye uNkulunkulu ngabantu sebezothi hayi na uthela ubaba uNkulunkulu kodwa buye kwakukhona uNkulunkulu njengoba kuSamsoni kwakukhona uNkulunkulu uSamsoni wayengasini uNkulunkulu kodwa izimanga zakhe kwakuzimanga zikaNkulunkulu engumuntu wasezulu kodwa uthi-ke ubaba ilanga mayikhuluma ngoSamsoni uthi uSamsoni wayenekhanjana eliluhlaza engalaleli akazange wayibona lento ekuye ukuthi ivela ezulwini wasuka kulesi sono wangena kulesi sono wasuka kulesi sono wangena kulesi sono wathula nje uNkulunkulu wankulu ekugcineni waze abona izitha zakhe amaFilisti ukuthi lo mfana uyabathanda amantombazane ngakho-ke into kufanele simbambe ngayo ukuthi simlethele intombazana ngoba sesibonile ukuthi uyawathanda amantombazane ngoba amaFilisti ayingazi ukuthi uSamsoni azomnqoba kanjani ngoba wayenamandla kakhulu kodwa ayesemfunela intombazana ngoba wayengaqali ngale ntombazana ukuthi uthanda amantombazana amaFilisti uthi ubaba ilanga wasuka kwenye intombazana waya kwenye wasuka kwenye intombazana waya kwenye kodwa wayefaneleni ukuthi umuntu njengoSamsoni eqonwe wayefaneleni ukuthi umuntu onjengoSamsoni eqonwe ngoba wayengaqonwe nje wayehlobonga ehlobonga nezitha zakhe ihlobonga namantombazana ayizitha zakhe kusho njalo-ke ubaba ilanga kathi ekhuluma ngoSamsoni uthi wasuka kwenye intombi yamaFilisti waya kwenye intombi yamaFilisti wamesaba uNkulunkulu kwasekuthi lamandla akhe akaNkulunkulu ahleli kuye wawenza waba amandla akhe baningi abantu abanjalo abaye becabange ukuthi banamandla kaNkulunkulu abaye becabange ukuthi bengasebenza noma yini esebenzeleka ngikhulele kuleli bandla bakhona nakwashembe abantwana abanjalo bakhona nakwashembe abantwana abaye becabanga ukuthi bona abanasono ungaze wazi ukuthi lokhu kucabanga ngempela kukhona engathi mangimtshela ngithi ayikho leyo wathi thina singenza noma yini thina izulu ngelethu ngathi izulu ngelenu kanjani wathi hayi singenza noma yini thina izulu ngelethu nina ningabantu basemhlabeni thina singabantu basezulwini singenza noma yini bekhohle ukuthi kukhona incwadi lapho kukhulunywa khona ukuthi iy'ngilosi ey'ngazange zamlalela uNkulunkulu zakhishwa ezulwini ezulwini kugcinwa umthetho kaNkulunkulu ingilosi engawugcina umthetho kaNkulunkulu yakhishwa ezulwini kodwa uma uzothi uwumuntu wala emhlabeni kusuthi ungasuwenze noma yini ngoba mhlawumbe utsheliwe ukuthi wena ukhethiwe akuhambi ngaleso njengoba ngilapha ngihlale ngitshela ngithi ngikhethiwe ezulwini angingabazi yakwazi njengoba ngilapha njena ngihlala nengilosi ngiyakwazi noma abantu bakukholwa lokho kodwa ngiyakwazi kodwa into enkulu ukuthi ngifundisiwe nguNkulunkulu
ngifundisiwe ngesono. Ngoba kuye kusho yona ingilosi ithi njengoba ngilapha ngizosebenzela uNkulunkulu, ngifuna nami igama lami libalwe kwabangcwele. Kusho ingilosi ithi bana ngicabelele lokho. Siyena umuntu oke ehlabelele amaculo akwezinye inkonzo, futhi angisho ukuthi abantu bewaculela kodwa khona into eyakhulunywa ingilosi, yathi ingilosi iculo ubobheka umyalezo wayo ukuthi ithi yathi leli bandla angeke uhambe noma ufike eAmerica bese uhlabelela lesihlabelelo samaNazaretha ngoba akasazi noma ayathanda noma akathandi. Abanye abantu abakwazi ukuhlabelela kwaleli bandla, abasafuni ukuhlabelela. Yayisithi-ke fanele kube namaculo noma ngawa amabandla, kodwa uma ene-message kaNkulunkulu niwahlabelele. Ngisho ukuthi-ke lesi sihlabelelo noma le chorus sayizwa ihlatshelelwa ingilosi, yakhuluma yathi niyayazi ichorus eyayihlatshelelwe ngamakholwa iyahlabelela yona-ke ihlabelela kahle kakhulu ngoba wayevele ezulwini. Uma ihlabelela uyayengavunyelwa abantu, uyayivunyelwa abantu basemoyeni. uNkulunkulu usibonise izinto ezinkulu sesemhlabeni. Ngenxa yokuthi uNkulunkulu usibonise izinto ezinkulu, kulula futhi ukuthi silahlwe. Mina kulula ukuthi ngilahlwe kunani, ngoba ngiboniswe izinto zasezulwini abantu basemhlabeni abangayiboni. Indaba kaNkulunkulu ngiyayazi, ngilele, ngiyazi ngile. Ngakho-ke uma ngabe ngona nje ngokuthi nginganitsheli iqiniso, ngona nje ngokuthi uma nginesono bese ngisigodla, bese ngisibeka ngenye indlela uma nginesono, ngoba abanye abantu banjalo la emhlabeni.
babethi mangabe bethanda isono bese bethi akusona isono. Uma umuntu ethanda ukugunda yize ebonile eBhayibhelini ukuthi uNkulunkulu asingagundi bese ethi ayigunda naye. Uma umuntu ethanda ukuphuza utshwala bese ethi hayi ukuphuza utshwala akusho lutho. Umuntu nje mayithanda isono noma ebona ukuthi lento izomvuna akalibuki iBhayibheli elandele iBhayibheli elandele uNkulunkulu ukuthini. Kodwa uyaye elandele inkanuko yakhe elandele intshisekelo yakhe bese bedala lokho akusona isono akusona isono. Njengoba njengalo mfana wayengitshela ukuthi khathazela lento kodwa thina izulu lethu lo mfana ngakhula naye wangigcina engifikela endlini yami wazothi hayi wena ngoba uyazi awatshelanga ngani amaNazaretha ukuthi mina umholi waleli bandla awatshelanga ngani ukuthi amaNazaretha angithi uyazi ukuthi imina engumholi waleli bandla ngisho ubaba wangiqamba wayeselisho igama owaqala ngalo elalitshengisa ukuthi umholi waleli bandla ngathi naye cha kodwa angikwazi ngitshelwa ngalo kodwa hayi ubaba wangitshela mina ukuthi ngumholi waleli bandla futhi ngingumholi waleli bandla ngeke mina ngife ngingasiyeli umholi waleli bandla weza kimi azongitshela ngeke mina ngife ngingumholi waleli bandla ngoba ubaba wangitshela ukuthi ngumholi waleli bandla bese ibandla lamaNazaretha. Ngathi lo mfana lo moya lona usamhlupha kodwa manje wafa engayi umholi waleli bandla. Ngathi mina wathi ubaba ukhona inkosi yenhliziyo. Baningi-ke abantu abanjalo kakhulukazi uma bezelwe noma umuntu ezelwe inkosi bese ibona ukuthi kungifanele ukuba inkosi ngiyinkosi noma ngasele inkosi. Noma umuntu ezalwe umfundisi bese ethi ngumfundisi noma ngumfundisi. Bakhona abantu abanjalo la ebandeni lamaNazaretha kwaba khona umfana kwakuthiwa angizokubiza legama kodwa wake wenza imangaliso nomoya wokufuna isikhundla wazama ukuthi ekwazi ubaba ilanga ngoba ethi ufuna ukuba umholi wamaNazaretha. Ngakho-ke into engiqonda ukunitshela yona ukuthi ungacabangi ukuthi ngoba ukhethiwe ezulwini ukuthi uze la emhlabeni uzosebenzela uNkulunkulu bese ucabanga ukuthi ungangenza noma yini bese ucabanga ukuthi isono into othena uNkulunkulu isono ayizu-aplya kuyo. Akhambi kanjalo. Ezulwini njengoba sigcina umthetho kaNkulunkulu nje nezingilosi ziyawugcina. Njengoba sigcina umthetho kaNkulunkulu nje nezikhulu zasezulwini ziyawugcina. Into eyenza ukuthi uSathane ebe yilento eyiyo namhlanje ukuthi akawugcinanga umthetho. Uma ngabe uSathane waxoshwa ezulwini ngoba engawugcina umthetho kaNkulunkulu, imuphi umuntu ocabanga ukuthi engalahla umthetho kaNkulunkulu ebese engena ezulwini? Ayithi nje uma ungena ezulwini uNkulunkulu engakubalela isono, uyena oyengakubalela isono ngokuthanda kwakhe. But you can't come and say I am sinless because I'm from heaven. There's no such thing. I am sinless because my Father is from heaven. I am sinless because my father was a prophet. I am sinless because of this and this and this. It does not go like that.
And that kind of teaching is taking people astray. That kind of teaching, yokuthi ukhona umuntu noma ngabe uvela ezulwini ongenza isono, ikudusa abantu. uJesu wayevela ezulwini, no doubt about it, just like uSamson. Ukuthi uSamson akadumanga, uJesu waduma, kodwa uJesu was just as good as uSamson. The only difference ukuthi uSamson walethwa emhlabeni ukuthi enze a specific job or a specific task. uJesu wayezele ukuba enze another task. Omnye umuntu uza emhlabeni enikeze ama-task amaningi, omnye enikeze a specific task. Njengoba ngilapha njena asizange salethwa ukuthi bathi yezani emhlabeni nifike niphilise abantu nenze imangaliso. Cha, we had a specific task, bathiwa niyofundisa abantu umthetho kaNkulunkulu. And ma kwenzeka okunye kungenzeka kodwa, but I've got a specific task. Nomkhokheli has got a specific task. Our task is to teach. That is our task. Our task is not just to senze imangaliso na. No, our task is to teach. That's why bengeke begcwala abantu leli banda befana nakwamanye abana, because we've got a specific task. And that task is to teach people about God. But that task yokufundisa abantu ngoNkulunkulu inamandla ezulwini kunawo wonke ama-task ongasiwacabanga. Ayikho i-task edlula i-task yokuthi ufundise abantu ngendaba kaNkulunkulu. So ezulwini I'm great, very great. Uma ngifa ngenzanga isono, kodwa ngihambe ngendlela nje ukuthi ngifundise abantu indaba kaNkulunkulu. Uma ngifa ngiyothi mase ngisezulwini bese beveza abantu, ngisho abangekho lapha kuthiwa lo muntu lona wamfundisa indaba kaNkulunkulu washintsha, lo muntu wamfundisa indaba kaNkulunkulu washintsha. Uyababona abantu ozobangenisa ezulwini ukuthi bangani, bese ethi uNkulunkulu hlala ngakwesokunene sakho, ngoba wenze abantu ukuba bengene ezulwini. And that is the key thing, ukuthi wenze abantu ukuthi bengene ezulwini. Mangikhuluma lapha phambi kwenu, noma imuphi umuntu olalele, kufanele ukuthi ethinteke ekuthenini lo muntu kukhona into engiyitholayo maqondana nendaba yezulu. And into yendaba yezulu akufanele ukuthi ngithi withhold. No. Kufanele ukuthi ngiyikhulume inje ngoba injalo. Njengoba ngikhuluma nje indaba ukuthi kunabantwana lapha ababethi hayi mina ngiwasezulwini. Hayi wena ungasenza lesono, wena uyesaba esihoko, mina ngeke ngiyesihokweni ngoba ngiwasezulwini. Hayi mina engizothatha isihlalo sikaBaba. Njengoba ngisho ngithi wathi kodwa umfana, no ngeke mina ngife ngingasithathi ngingawaholanga amaNazaretha. Esho kimi wathi ngifakazele ukuthi imina engifanele ngoba uBaba ufikile wamtshela ukuthi imina kufanele ngiholele liBaba. Baningi abantu abathatha ababaholi ngokuthi batshelwe ngoyise. Kodwa mina njengoba ngilapha ngikhuphanga ngakho. Ngoba uNkulunkulu wayazi ukuthi ngeke ngilungele imfuyo. Wayazi uNkulunkulu ukuthi ngeke ngize ngilungele. Ngisho ngafika 100 times akulula ukuthi ngilungele. Ngakho-ke ingilosi yavele yafika yazohlala nathi, yangiphoqa ukuthi yenza lento. I did not dream about what I'm doing. I was instructed physically and open. Ngisho ukuthi-ke uma uthunywa ezulwini akufanele ukuthi withhold anything. Khuluma yonke into. Njengoba ngisho nje ngithi
laba bantu abagunda amakhanda kukhona isikhathi lapha lento yokugunda kwabamakhanda iyobahlupha khona. They like it or not, I am telling them today ukuthi lokhu abakwenzayo bethi bengabafundisi begunda amakhanda khona isikhathi lapha abohlangana khona noNkulunkulu. Kukhona isikhathi lapha abohlangana khona noNkulunkulu. Kukhona isikhathi senhlangano senhlukana ndlela khona isikhathi lapho abayohlangana khona noNkulunkulu. Laba bantu abafike bethi bangabafundisi kodwa bese begunda amakhanda bese befundisa abantu ukugunda amakhanda. Kukhona isikhathi lapho abazobhekana khona noNkulunkulu. Bayathanda abathandi. Noma ungalokhuza ungazenza ube mhle kanjani emhlabeni kodwa khona isikhathi ubuhle basemhlabeni ongazuba namsebenzi. And that thing has to be known by a priest. And that thing kufanele ngabe umpriest otshela abantu ukuthi awukwazi ukuthatha ubuhle basemhlabeni if at all umuntu manje elokhuzile egundi ikhanda ebemuhle. But I don't see any buhle. Angazi ukuthi uSathane uyabenze kanjani abantu abagunda amakhanda ucabanga ukuthi bahle. Angazi ukuthi bakwenza ngoba noma umuntu emuhle uthi mase egundi ikhanda kuvele kube imbungu njengayiqondi ukuthi naba lapha bebeyinwele beyifihle izinto eziningi neingozi mase begunda amakhanda ubona ingozi ubona imfici yamakhanda nayo yonke into ubona umuntu useyisilwane omunye ungazi ukuthi inhlobo yini. But they like it because uSathane uthena kuhle. uSathane uyakwazi ukuthi etshintshe inwele zakhe ezimnyama uthola abantu sebefaka inwele ezibomvu beyibone bebahle. uSathane uyakwazi ukuthi njengoba sikamile sibahle njena enza abantu bengakami beyibone bebahle ngokungakamile. uSathane uyakwazi ukuthi ethatha abantu begunde emaceleni bebe into ongayiqondi and belingiswe kuthiwa abahle. Njengoba namhlanje abantu balokhuza baphucula amakhanda nabafundisi baphucula amakhanda namakhehla aphucula amakhanda. Awazi ukuthi konakele kodwa baphethe uSathane. Mina phela ngithunyelwe ezulwini ngizolokusho. Baphethe uSathane. Kodwa ingozi enkulu ukuthi uSathane engene kumfundisi. Umuntu eme phambi kwabantu etshela abantu into enyanywa uNkulunkulu kodwa bese ethi yena uthunywa uNkulunkulu. Bonke laba bafundisi abaphuca amakhanda nabafundisa abantu ukuthi abaphuca amakhanda bazoya ekulahlweni. They like it or not. And abafundisi bona bazoya ekulahlweni kakhulu kunabantu because abantu abaningi bafundiswe abafundisi ukuthi ukuphuca ikhanda akusho lutho. Kodwa ibona abafundisi abaphethe iBhayibheli. Ibona abafundisi abaziyo bane good example kaSamson. Bane good example kaSamson. Abafundisi 16. Ungani abafundisi 16. From verse 20. uSamsoni waqonywa intombi yamaFilisti. Yayise iyambuza intombi yamaFilisti ukuthi yini ekwenza ukuthi ube namandla kangaka. Waqamba manga. Ethi mayiqamba manga bese le ntombi yamaFilisti iyotshela amaFilisti ukuthi ayasengitshela iqiniso lonke. Kodwa kuverse 17 kuthi wamtshela inhliziyo yakhe yonke wathi kuye akuthintanga mpuco ekhanda lami ngokuba bengingumNazaretha kaNkulunkulu kwasesizalweni sikamama.
uma ngiphucula amandla ami ayakumuka kimi, ngiyakuba buthakathaka ngibe njengomunye umuntu. uDelile wabona ukuthi wayemtshelile yonke inhliziyo yakhe, wathuma wawabiza amakhosi amaFilisti, wathi yenyukelani kalokhu, ngokuba ungitshelile yonke inhliziyo yakhe. Ayesenyukela kuye amakhosi amaFilisti, aletha imali esandleni sawo, wamlalisa ubuthongo emathangeni akhe, wabiza umuntu waphucula amagoda ayisikhombisa ekhanda lakhe, waqala ukumhlupha, amandla akhe amuka kuye. Wathi amaFilisti aphezu kwakho Samsoni, wavuka ebuthongweni wathi, ngiyaphuma njengezinye isikhathi ngithintithe. Kepha wayengazi ukuthi uJehova wayemukile kuye. Ile ncwadi ubaba ilanga wayevama ukuyifunda ethi wayengazi ukuthi uJehova umukile kuye. uJehova wamuka kanjani kumuntu wasezulwini? uJehova wamuka kanjani kumuntu ovela ezulwini? uJehova wamuka kanjani kumuntu owayenamandla angakaze ebe khona umuntu emhlabeni owakwaba namandla njengoSamsoni? Akakho umuntu emhlabeni owakwaba namandla njengoSamsoni. Kodwa lamandla akhe ayehleli emthethweni kaNkulunkulu. Lamandla akhe ayehleli emthethweni kaNkulunkulu. Ngoba wathi uNkulunkulu, ungaziphuci inwele zami, amandla akho mina Jehova ngihleli einweleni zami. Wonke umuntu ongumNazaretha uNkulunkulu uhlala kuye ezinweleni zakhe. Ikhona uma umNazaretha kungafanele, angazi ukuthi ngathi ungafanele kanjani, ngoba ungalokotha kanjani ukuthi umNazaretha uxhuma inwele? Ungayixhuma njani? Lezi inwele zakho uma uyibona ngabe ixhunywa yizo zonke, zixhuntshaniswa nazo zonke iy'nwele zabantu abasesihogweni. Uma ufuna ukuya esihogweni, xhuma iy'nwele zakho. So abantu bayakuthanda ukukholwa, kodwa abazi lutho ngendaba yomthetho kaNkulunkulu, ngoba bafundiswe abafundisi ukuthi bengawugcini umthetho kaNkulunkulu. Bonke abantu bakuthanda ukukholwa, kodwa bakudukile ngoba bafundiswe umfundisi ukuthi bengawugcini umthetho kaNkulunkulu. Bafundiswe uSathane esenhliziyweni yomfundisi, esebenza ngomfundisi ukuthi bengawugcini umthetho kaNkulunkulu. Ngithena ngixolela, ngazi ngakhuzana ngesonto, angazi ngikule nyanga ngakhuzana ngesonto, kodwa umlomane uloma. Ngikhuluma lokho-ke ukuthi nikwazi lokho, ukuthi abafundisi abafundise abantu ukuthi abalahle uNkulunkulu, ukuthi bethi abangawugcina umthetho kaNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu ubekile ukuthi ukuze ungene ezulwini gcina umthetho kaJehova. uJesu ubekile ukuthi ukuze ungene ezulwini gcina umthetho kaJehova. uShembe ubekile ukuthi ukuze ugcine umthetho kaNkulunkulu gcina, ukuze ungene ezulwini gcina umthetho kaJehova. Nengilosi efike phakathi kwethu isho njalo yathi ukuze ningene ezulwini gcinani umthetho kaJehova. Ikhona ngingeke ngize ngibe ngingabaza ukuthi umuntu noma umfundisi noma uyini ngimtshela ukuthi uma ufuna ukuya ezulwini fundisa abantu umthetho kaJehova. Kodwa uma ungabafundisa abantu umthetho kaJehova, ubafundisa i-opposite of what God wants, noma uyathanda noma uthandi, ikusasa lakho limnyama. Noma ungathi ikusasa lenyama yakho alimnyama, kodwa ikusasa lomphefumulo wakho limnyama, ngoba ngeke uze uye ezulwini. uSamsoni wayevele